kibila kito no tuwa tene na tene kidala Yesu koka kana kikauma ji kikakikei na yuma ngikei hizo kanji no mpaka na mbai la ingika kwa mwana na mbai yupe na mbai ito na kuyumba ndeneza mbai ya Ûkamba ikakwengo. Asante naindi bwana FM yana umonde ni weti ya musamiati mwe oba naindi nenge tio mutumio wetu wa nesi ili nuo nesi lezo lakini yaingereza njike the government of Kenya FM William ndeba unu advocate ya muno kosio kambelelo wa yema ba yatendi tina attend konena nia akiu mundi ninaona ke yumedia muno ndo ayi topic yo mundi oni wa Ûteti wa Ûkamba ninaona ke yumedia muno na asiaisha mheshimiwa Kalama ya kolia tuomba naye agenda ni yeba itu kwako utueleze ukumba na ukuwa zeze nguva mayazi ya Ûkamba momba ne Ûkamba monga me kisa umya muliata na ya agenda yezu yokuwero ni mheshimiwa MAEKE yo ni agenda yeba tuomba natu zindo be tuomba natu igara yo ndo mai tikaze nete kuombana toka tikailela agenda itatu pa na monango ela weza kuona thina wito mwingi ni teumbana twambe kukuzanisia mali na mbai lengi nikana mali itu tivikia kumiona nundu yugwiwa ebe kwina mheshimiwa MAANZO aweta cha malelu nenda kuota pia wona muzumbe olota mutongoi wa sekta fulani ya thana kitumi na yu kuona mutongoi wa malelu olote to wangaleko fulani ni utabia neza ndukone tapina ukethia malelu ala mangaleko fulani na maka kwata o mana wambe na yuni tuenda kukomana nikana titungianie bina tikuzie mali la itu gaba gitu nundu mali ino ya utongo ino kuona ba ikuze wena mathayo 11 muzoya 12 timu ezo bano muno ona timu ezo bano anu megala ndema kaima kazi ati ethiwa tithi unewa ripoti la itu ithiete kuma serikali kwanza nethukize munini wa muzumbi no ena kuye munini wa muzumbi ni mwitikiti ina mwithukize na bagwa yazia aya jabe anu bakwazia agete onena muno luga kiguyu luga ya gimuti na wana hizi aje athoju ni joge ndo tumane ko tuka munini wa muzumbi nyene nyene ko tuka munini wa yani nuzi munduzu nena nune wizi pe andu meba ama mwati maneka lilende pa embelelo wazema na mamwe we yuthi netwa utuma na tiyo benda ngui tenda upulie kila kitu ukito upulie nundu bande ko mande ko meaje yani ni cha kukuzaniwa na kuvulwa tenda upulie kila kitu na patoneka ukona kingi cha mundu ngibuta jene pulie wetanisi na akamea etango tabio ndo mete na akamea newo ngamupulile kindu yujenu na ngweta uzizi andu ala ngubwata matene ndi na ngabulisi nduzu na ngaita bakitu yukondwa au anjendela nene twailo koma na bayambelwe kumbitika nena nikana tepulisi ndu ile zitu ata in fact ni zindu itatu silo zitu tepulia ata na tito mabulisi ndu ya andu ange matazia ne ata na tito nozobya zindu ile zitu sikapundwe ata zindu itatu na peke nunginena na ambeze kwazi ati niwezi wedukezia atetiano peke ndo MAEKE waweta wa Kalama yu uga MAEKE ni wasisi yu MAANZO ni wa yu atetiano yani patesie kumela chama kinene ukameta mekalembi na niwezi Ûkamba muno ukamethukezia uga maiku ya Kalonzo ete Ûkamba nindo no mureke kindu kimwe ta analyst mheshimiwa Kalonzo Musyoka tiwe mundu la right wa kweta Ûkamba nundu onage ne mutongoi wa siasa onakau katika Ûteti wa Ûkamba niwe wiyulubi you are eta Ûkamba kau MAANZO nukuka nundu zuri mutongoi wake wa waipai na aga MAEKE bagetha bathia ulongwa yudi yakoka ukosi ya masikaita thina na muno ona kutuka pe musiaje ne wa Asia twambe kuyesia mote yes no titete kuzi yote indi tiundu wela hizi muno kuya jama juba yote nundu pekindu ni we university te MAANZO ni we university wa MAEKE wa ile kwa university katika CCU muno na yu umwe ai kwamba ya jama jagu na aila okulia onawe mutongo iwe CCU ila mheshimiwa Kalonzo kwetia ombano na MAEKE hivi
agea mutongo wake waziziyo athio maneno wa Wiper nundu akakulwe ela izo weka ro maneno wa Wiper Okay. nipo wiete yambia nasi ati pe andu matumeka kwa kupanga pe ndeto wewe iwe to ni musia hizo mazia hii nitenda kwipanga Yes. na nitenda kupangwa nipo wiye nasia tika kwata na pe mzee hizo mbona agea yumba luga wazia mbaya wa mbaya bandwe ulawa bintu ugwe muzia hizo zu yani kumangoni We. ngo yake ni iwe na wito mwingi wa akweto kulia hii themba itu mundu lo komba ni akamba nundu ikuli ya mezi amane nipo wiye njambia na asia nitukwenda atandithia mena maso Yes. atandithia mena maso matena interest mundu ute kutwika ni wa Wiper ute ni wa CC ute ni wa UDA atandithia mena maso weneweze ibindela mheshimiwa muthama wa wombana cia kamba niweze mheshimiwa muthama aya niwe kalile muno ate chamani na ate kuoneka ta wa Wiper muno ayoneka ta ukitete kukwata Kalonzo kuoko nikana Kalonzo atambibe na nundu ajue thia akamba nimekuona hii ni idea nzio na yeye tataba yakoma akamba mayumela kwa wingi No liga na ailia kwitikibela cha seneta. yes Yotetekibela cha. ini bongo kwia you niweze niwenda withie ni wonga mate kuoneka kana ni wa Wiper ana kana wa chama fulani na kwa nye kazela kala nguona kena kamubuzo kala nguona nundu ikamubuzo katheke muno paka tukambia kwizilia andu ma muthemba wa FM analysts mate na muunga mwa chama na atongo imama kabisa akunima biashara nendambia na akunima biashara nundu wa mazo nundu katika umbano wonde muyumbano no bakaomba no we na ngalama nipenda atandithia mena maso nikana maete pamwe na ona umae wa kalama moke ni thiaku asante moke onde nikana withie tina umbano zundo kata wa Wiper ugwa ila tukeza kwazia mheshimiwa Kalonzo Musyoka nende andu umba na baige ndugu ukatwika Ukatwika wa Wiper. ukatwika ni wa Wiper na yuni pope kwenda atongo imeke bathukani nikana moke bandu bamwe na mathita ateti ndiyu na mwa ateti mayuka wingine oteti Yes. nikana tunena nisiopo wokamba pe bayambelelo wathia na twakuna kiu tukambia kutambia Yes. kou pala pe atandithia mambithuki isi matona mundu utona kwazia kwa kane nazi akaba makomane bandu unyengo manengo soda manyu akaba makomane bandu unyengo manengo je manyu nundu ni utebia maeke dio ndumuguli kana Kalonzo ageta omba no kuka na tie no mumenete no tie no mumenete Lakini nundu vitu kwa ground ground. na jazi za asili yuko no mupakati tikale nditi kulania hii yope natika kwata atandithia mena kumekuwa mena wito mekuwa ngozi yozi ititu na mundu we yumeti ondo naona mheshimiwa wa kiamba yumeti nyeneona no tambiye kumela asante naende nekende chabata muno neze kuyatandithia inge masia yesie asume na maso asume weto ni bwana FM tena capacity na FM ni kwata ni omwe wo ku yumuka yumelia muka mukwata mbao maondo ni kuzewa FM ERASTUS yes you atandithia aziu nangi tukaomba ni akamba nekino chabata muno by the way you naona sasa nibigie ningwenda kuthibala be mwene ndi ndaendete bo peke ningwenda tunene okwame tuki kecha account situ na yulwa mbesa si account tuweza uma batu na nenete kecha account na nenda kuambia na mheshimiwa wa Kalama baya mheshimiwa wa MAEKE no chuma kebetu ndio betia MCS munethi we mwayazi kana kethi wayu na itu nitwenda ongelwa kimo twenda ongelwa mbeza na mwanenga na mwazi ni baadhi mwale gutwiko twebeteria budget tweka aya twazengale kwengi serikali nene kana serikali cia account ni si uteta si yakwa tambeza nitunoni COG no chuma yoke bituma na isi kana nimewa ni na serikali nimewa mbeza ni kuma cia ila county itaite mheshimiwa MAEKE what was the state of the counties
uyone county situ siende hata ninyuta MCS nicho muonie bindani serikali yazende na mbesa kwe andu matawete muzala nyumwe yaze one mwongelo kwa nataka hiyo nucio andu makama na ugo no go katethia thino free watako sisi abe numba yetu ya Senate na numba ya Senate niyo custodians kana ndo ala maile kwetha maisubi yake kindu kila kitu devolution kana maendeleo ma serikali cia mutu yuko na watata kuisha situation ila ipo nombesu ndio umeaccuse iyo na maundu ikukuna ngiru no niola muswada ona abalokilo muswada ona onatwikana ni wa mbeza cia kuongelwa yes ndo wa makaunti billion na wasisi alama na kunete ketha list yesu tunoni ila naenda kuma internet ile ketha ikule ndako ni wailo manaka na baina goodwill that devolution from serikali ni live na idita ma MCA twa 11 na ije kutumia unoni ni na musimamo mukale na organize tweta na ma MCA pa ya KCC na moka 90% na bethe mwafukuza terimbaika ningukuelesea nikana withie ni wakwata yakamba bana tiko kukusana nondo ithini thie tuna organizers ona ninye na program we mokuta na wothe tiko kukusana ano cio andu makaelewa ithie kila MCA twikuyangiwa yacho tuenda maendeleo kwa mwene maendeleo ama tona kukata wata kusisha katiba ka Kenya katiba Kenya ni kali organize it devolution na kati organize it serikali la nene na serikali ya kundi kilungu chake lakini kila kinene muno ERASTUS na mwetu kese kila kibo maundu acio yemekiwe na matiwa masuete na maundu ula tunasisi na twaso mobu ni tunonie possibility ya kutwa nini maendeleo mashinani father peke nduke kwetwa kila twekwita chambe list ine yitu twite kinduke kwetwa World Development Fund no kwithete sheria ni na tuthi kwasia mbesa ciongelwa no mbesa ila sievo o ila ngaba no nengetwe wata kusisia ila NGCDF ni etete maendeleo malelo imatemetwe through CDF through the MPs maendeleo ni manathe mo kabakubangi nunu mbesa icio on the sievo ti budget ku introduce one new tuyasia mbesa ile inenga ni tusia masako 12.1 billion katika ila zitawa development budget boss onera 10% kana 20% ya mbesa isu yikiwe ni kana tu ithie ketha nyene MAEKE na ni opposition andu makalama maele tha maitelema nundu saingi sindu hii wethia ma MCA maendeleo makunawa kiundu ostuku kwa governor na kwesilane bau ndwithia ketha governor kwende kwete matinga ndolio thukumanesa na ebona maseneta mana yange wasia World Equitable Fund mekie sheria withia nifsisikie milioni 40 sioka ni cielo the ward ya Kalama ward ya Masako ite udeterminiwa ward ilengi katika point ya kele ila tunayango yacho ni tunaneni sina twasia tuenda autonomy ya ma MCS pa county assembly mbesa sio we the EU delay nundu na itu sia delay ni sia delay we witu oversight peke ya wasai ile no ngina county yake ya sai na sai inge kaende si kwa kuja kwa control of budget wewe tu ikule senate matutethesi ketha ibatomeka ni kana withie ni kwa nenga no financial autonomy na chuti kindu kio nindi mbesa kayo nindi kuongela budget no matter of policies na bills cha katatu musala witu wa SRC ula wambie 2013 woleto malata ukaolwa wambe wakele wolwa yila sakule na umie latest nitonoli MCA kwata musala wa 86,000 ngili 86 kwa woki nunenga mundu MCA musala wa 86,000 na ndweka masafu ala tweka umuthi nina arambe itatu na beina arambe na unya less than 10,000 ona na elo sizwe ni SEC ni unya mbesa nundu watata kusisia nengi MCA uketha wewa 89,000 and your expenditure
ne yokete more than 150,000 per weekend pai way na hicho kitu nuona mawia ma county na tukatinda serikali yekete pesa na thino la twenda ngono munene niki senate na langi na manetikile ma oversight fund onamo nimetikila market ya oversight fund okay kwani ithie ni kindu kikale muno ERASTUS na yo the conversation ya nation nondo tunengania ultimatum ya 14 days na siethela chumo ke nondo tunambie wa katatu the 14 days ya mina ko elapse we are going to shut down all the counties what does that mean imaanisha ma-county nime slow down na let alone that tuona ma system ngangina itu tuonamo ona ni obi ngoma lelo tikendo kela isiuke kuoneka na yego twekweta the ala meko na ala maneno sina ala meko let them listen to these people let me tell you this pe mundu wako neye SENETA pe village SENETA MAANZO taadi kwe chakula ende MCA wake ni wamwete isekula pe bandu president na gashako matakabika gashako ndakoka kalama na ndakoka changala ba umutumu ende kula izwe nyenga amwete sia ko nimeuninde goodwill ya mundu kwetu MCA ona MV ni maelo rani behind na chumo kicho onde nitwenda twili kama obisi onde ala malikwa na our hands are very clean pai budget mpya tuikwenda pesa hii inaungama kwetu na nenga wa plenaries bungo ko udhipa wenda no sisa sia bunga wethia ya ndwana ya ndo thambatu andu makabetetia chao serikali ino ya Kenya Kwanza ni ya ile kwenda na goodwill about devolution. Asante. Mubya muno mweshimiwa na waeleze neza ondo waru ya niwo mona mubango ni usuwa kubanga gendo. Na ne goodwill ladina. Mwena na ino kwaisha na kicha ma MCA kiina Kenya Kwanza na asimio kiu kinae na bauni wakulia tio sio tu kwa clarify ando manokio kitumi kilamba iko na iwe au maaluke nondo ando manaisi we are tired of kwetha na intermediaries you know ndo naoka yandiketha munende na natwe ngutwa obisine fulani no twete wosu na nuwesiwe ngisikana no mana ERASTUS kula ila ya nengwe president no na nengiwe ngakali ula wangu neye no wakuniye senator indi kwani kulela ya muziye ko ya embo no ngisikana no ni understand and na issue ni very emotive na kuya twina makapacity na system maitu kwanza makali muno ni ukuna kindu kethia kicha asimio ni mbebi kicha asimio kethia kicha nitingi ndo kisio kicha asimio kethia asimio meoneka me babies kila tukangite ni shut down villages tuka shut down everything gina twetukiwe what we want is audience we want audience with the Senate tuenda kwetukiwe ni Senate ni twetukizie na siendo damu utakization pengale twekuweba ukathi ukanewa mbesa siangale nwendi wa wangale utongiwa mbesa onetha na ndwibwa onetha muoze ye taxi kitene ni wano taxi mundu malene ukanewa mbesa ana mayosa ngilmana thandatu yani ne kindu very tekwate ne mukwethukegwa twekwate ne ase twekwate ne kwale kwethukegwa ndwibona kindu asante ne mubya muno mweshima MAEKE na ende mweshima MAANZO naona masama endete muno yes can devolution kwa devolution katika katiba kilungu cheli chake ile katiba na nikindu kipata muno na nienda kwazia mundu loitwa MCA niwe wona ka ni mwene nthi ibinda yambe na ma MCA monde membe wa ngiliuma na maana tano mepata muno katika nthi ya Kenya na kondu wou ilo ne wiembesa cia devolution cia olwa ni MCA unaolea mbesa na ba yabata maendeleo lole utonekete silange koneka miteka pando nondo zindu ni sisi katika devolution no manza serikali ya devolution ni nene muno agriculture katika devolution kibuke katika devolution environment katika devolution na sindu inge health hospitali katika devolution yo ndoyo lisenda ila ye bakube pate mundu no tethe kiapo
mathina su monthe matwaya wa MCA na MCA ayonekana tawe muthuku kondo withia a system yaseubwa wapata devolution mbesa wa MCA kwa uri ngwaza MCA nake ni okile na nini MCA magwethukiwa kindu kila gikuhorekana kindu kindu kinene muno katika Kenya na enda serikali ni yiwa nthina nicho deputy president mwena nundu wonga me devolution wailite kukomana na umea metha kwa metho makamutapia peupe na utapia ndabe andu batothaithia revolution yu Kenya eka yu siama ni mundu kwetwa MCA akwatene undi noni akwatene baya banayo mwake